Imini yesabatha mayibe enhle kwabangcwele uthabo kaSambothi lo umsakazo nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni awusixolise sekuvele kwathi letuqu awusaxaka ukuthi sekwenze njani ekseni kangaka sibingelele amaNazaretha wonke indawo ngeendawo la elalele khona sibingelele nabo bonke nje abantu abasilalela ekseni kuyisabatha sithi sikhumbula ekuphakameni namhlanje umhla ka14 kuMay 2022 usuku lo mama bayazi ko mama baseNazaretha ukuthi namhlanje kwenzekalani njengoba ku14 siphinde futhi sibingelele estudio sinaye uMfundisi JS uMhlongo sibe naye nkosana uSandile wakaMwandla sibingelele Mfundisi ake sibingelele ke indawo zonke la kufinyelela khona iphimbo lalomsakazo waseNanda ngesibingelele sithi imini yesabatha mayibenhle kabangcwele sithembe uNkulunkulu uzosinika amazwi amahle azokwakha imphefumulo nenyama amen amen wakaMwandla ngokukhulu ithoba inhlanhla enhle esabatha kubo bonke abalaleli beNanda FM ubingelele kuwe baba Thabo Sambothi nakuwe Mfundisi wenkosi uNjomane amen sibonge kumdali ephinde wasipha elinye isabatha ngingimuzwe noThabo yathi inkosi mayivuma khona ngisho incwadi eBhayibhelini ekufakazela lokhu ekushuthabo ngiyabonga hayi sibonga ukuthi umdali usigcinile kwaze kwafika lolu suku lwesabatha njengoba sasicelile sathi umdali mayivumile siyophinde sihlangane sisekuyona inyanga isikhumbuzo sika prophet uIsaiah Shembe ubabamkhulu sisekuyo futhi unyaka ka2022 unyaka wesabatha sihlezi sigcizelela sethi kulonyaka unyaka wekhulu isabatha lina 100 years lafika phakathi kwamaNazaretha ngalonyaka ka2022 njengoba lafika ngo1922 isabatha unyaka ka2022 sithi 100 years wesabatha unyaka wonke nje sesenyakeni wesabatha thina ukugubha u100 years wesabatha thina amaNazaretha kulonyaka ka2022 namhlanje sisaqhubeka nayo indaba yomprofeti sisaqhubeka nayo indaba kababamkhulu siyabheka sithi ukubheka ukuthi njengoba afika emhlabeni ngomsebenzi ayizowenza senza lento ekuthiwa i-mission review kahle siya review ukuthi lokho ayekuthunywe uNkulunkulu emhlabeni kwenzeka yini kwenzeka ngendlela kwafezeka uShembe ayekuthunyiwe siphinde futhi sisazongena uMfundisi uMhlongo njengoba ayithembisile ukuthi uzophinde angene endabeni uloke ethi hlephu kosanta njalo indaba yabafundisi bakhona nabanye baningi kuningi ngize ngimnyathela ubhozo hayi maphela ungabusasho konke ngoba manje kuvele kube kuningi ukukhombisa khona ke njalo imisebenzi kaShembe ukuthi uShembe mningi imisebenzi ayenzile emhlabeni nasebevukile manje siyathemba sesithandazile sawenza umthandazo savuka nathi besabamba imizuzwana nje ukuthi kuthandazwe bese singena emsakazweni mfoka amandla ngathi siqala ngakuwe ukuthi usiphathelene emgodlagodleni wakho ngibonga ithuba phinde ngibingelele kubalaleli bonke beNanda sakhuluma indaba yomuntu wasezulwini iyayithi inkosi ilanga sisohambeni lendoda edla amakhasi kabhatata ithi abantu abaningi ababehamba nomprofeti ubabamkhulu ithi engavamisile ukudla wethi mephethe ukudla akwabele amaNazaretha sisohambeni lo sizwe nenyembezi yasho njalo umfundisi wenkosi baba uMhlongo athi singakhohlwa ukuthi sisohambeni lo sizi nelezinyembezi hamba nami mhlekazi ngibonga ithuba kuwe baba Thabo impumelelo kaShembe ngobuNazaretha noma sibheka ama achievements kaShembe
ngale mission ayehamba ngayo. Njoba usushilo nje Thabo siya reviewer. Siyazi ukuthi inkampani eziningi zezakhelwe phezulu kwevision ethize. Kube khona umuntu onombono ukuthi mangase ngakho inkampani ezosiza ngalendlela noma ezoletha iservice noma ezoletha umkhiqizo othize noma ezoletha umkhiqizo neservice konke kubantu ukuze le nkampani lena ilethe usizo yakhe profit. So nase inkampani zasemhlabeni nje umuzibuka zezisho ukuthi zine vision umsungulo wenkampani uyasho ukuthi nayi vision yanginayo ngale nkampani uyethi noma ubuka iprofile mhlawumbe ungena kulento ku website yenkampani uthi kuyibuka nje leyo nkampani uthola ukuthi ine profile ethize bayazi abantu ke baba business nabantu beyinkampani uthola ukuthi kukhona into ekuthiwa ivision yenkampani ebese futhi hambisana nento ekuthiwa i-mission statement ngathi noma wakhe yini kuthiwa yini le yakhiwayo i-business plan lezo zinto zezifuneke kulabo amabhizinisi bazi kangcono. Nathi ngithatha ukuthi Thabo siyinkampani sinjengenkampani kodwa thina siyinkampani yasezulwini. So namhlanje sikhuluma nje ngobuNazaretha kwaba i-achievement enkulu kababa mkhulu leyo ukuthi wakha ubuNazaretha. Ngisayifuna lencwadi nocela ningisize Thabo encwadi lezijumayelo la inkosi la ngakhona ithi babungekho ubuNazaretha kulelizwe kodwa ukufika kwaShembe kwase kuba khona ubuNazaretha kwase kwakheka leli bandla leli bandla leli lalingaziwa umuntu nale ngubo emhlophe akekho wayazi ukuthi ingubo ongayisho njalo inkosi la ngithi akekho wayazi ukuthi ingubo ongayisebenzisa ukuthi ukhonze uNkulunkulu. Ithi kodwa kufikeni kwaShembe kwa umhlaba wazi ukuthi hawu kanti kuyakhonzwa ngale ngubo. Izisho inkosi ithi yiyo le ngubo eyathi mifika phakathi kwabantu abamnyama kwaqaqeka izinto ngisho iziqalekiso zesizwe ngisho inhlupheko ngisho izifo kwagezeka ngisho kodwa sisazongena yesho njalo umfundisi athi sisazongena endabeni. So uShembe waphumelela ngokwakha ubuNazaretha phezulu kobunzima singakhohlwa ukuthi ngekhathi uShembe akha ngazo ubuNazaretha kwakunombuso owawukade usufikile kulelizwe wafike wagwamanda umhlaba wagwamanda yonke ingcebo yabantu abamnyama kulelizwe umbuso wamangisi mengaphosisi Thabo wabusa phezulu kwabantu abamnyama wabusa nawo ngendlela yawo nangemithetho yawo eyayicindezela abantu abamnyama kakhulukazi. So bamkhulu kodwa wakwazi ngokwasezulwini ukuthi alibumbe leli bandla lobuNazaretha phezulu kobunzima bangaleza zikhathi. Ngikhumbula Thabo uma sengikhumbula nje manje fast forward uza manje esikhathini samanje kuhulumeni wentando yeningi nomhlonishwa owaba umongameli wokuqala kuhulumeni wentando yeningi ubaba uTata uMadiba naye wakwabhekana nenkinga. Ngicela uzokhumbula umfundisi wenkosi ukuthi wakwabhekana nenkinga yokuthi wabuzwa naye eParliament ukuthi awukusitshele ebuzwa belungu ukuthi njengoba senithatha umbuso nje nina nizokwazi ukuphatha lo mbuso lona wentando yeningi ngoba nina yini enhle njengabantu abamnyama enake nayenza namanje esekho esakhona esasebenza leyo nto twaza imithumeni kwathomba ukhike kusho njalo wangazi ukuthi uzothini uTata ngoba engawulindele umbuzo kubelungu kodwa kwaba khona sihlakaniphi isithize ngicathi umoya kaNkuluNkulu owangena kulowo muntu
wamhlebela wathi ithi ubuNazaretha. Angani noma wayebazi usho uMnazaretha ngalezo ikhathi. Uthi wathi hayi wasesukuma ngeqholo. Yabo wasukuma ngeqholo waqholosha ngoba impendulo esenayo wathi hayi ikhona into enhle thina abantu abamnyama esake sayenza namanje sakhona. Bathula abelungu bathi suke sizwe. Wathi hayi ubuNazaretha. Ayina ngempela abelungu babona ukuthi hayi ushayile ngoba ngempela ubuNazaretha busekhona. Sukela ngezikhathi obakhiwa ngazo kuze kube imanje. Into ekhona buya exist ubuNazaretha. And namanje Thabo njengoba sihlangene nje nathi sikhuluma indaba kaShembe sikhuluma ngobuNazaretha obusakhona namanje. Kwakunenkinga impela abelungu bexaka ukuthi abantu abamnyama njengoba bethathizwe nje nifuna ukuziphatha nake naphathani ya successful. Yes. Ake nisitshele sithule silalela. Ukuthi yini ngempela ngoba nina yonke into yenu nje kuyahlakazeka niyalwa ninjani yini nizosiphatha kanjani? Ayikho into nje enhle nje enike niyenze. Mina kumeke nahlangana nje nahlangana abantu abamnyama sekuzosuka umsindo. Kuthiwa abelungu bavele babukana babona ukuthi hayi no usibambile ngalempendulo besithi nathi simbambile ngombuzo kodwa manje ngathi uyena usibambe kakhulu. Kwathi dlengelele wagcinanga lapho utata uMhlonishwa uMadiba wagcina efikile futhi ebandleni lamaNazaretha. Bathi abalaleli beNanda FM bayabazi ubufakazi into ekhona sikhuluma ngomlando khona namafoto nje ungacheka ngisho nje khona la emafonini ngoba phela ulwazi sesahamba nalezandleni. Ungangena nje emafoni ucheck ukuthi utata uMadiba mzwana eyohlangana nabaNazaretha wazombathiswa impela nengubo emhlophe. Kodwa bekudlula nje lapho Thabo. Ubaba omkhulu umprofeti uIzashem waphumelela ukwakha leli bandla lobuNazaretha. Wavuma ukwenza intando kaNkulunkulu. Ithi inkosi ilanga kwase kuphela iminyaka mhlambe engamashumi 20. uNkulunkulu lokebuyela ke nathi hayibo. Ngikuthuma kubantu basempumalanga hamba uyobafundisa izindlela zami ngoba bayaduka manje bayaphuma ezindleleni yami khona ivesi emthandazweni esabathi ithi masizazi izindlela zomkhululi wethu. Ithi ngiyakuthuma kulabantu basempumalanga izithi inkosi ilanga nina niyathandwa kakhulu uNkulunkulu ukube niyazi ukuthi nithandwa kangakanani sikhuluma namaNazaretha noma sikhuluma ngabantu balelizwe noma ngabantu akhulu abamnyama. Ithi kube niyazi ukuthi uNkulunkulu umthanda kangakanani. Ithi umzali uyabe nengane ithi umama uyamzala umntwana amphathe amonge amnakekele. Ithi kodwa lo uNkulunkulu wenu ungaphezulu komama nomntwana. Ithi useduze kakhulu nani. Ikhuluma ngobukhulu bothando lwaNkulunkulu ngathi. Manje ke sibuka ke ukuphumelela kwabamkhulu kwakha ibandla lobuNazaretha ngoba sisesikhumbuzo sakhe. Ngoba sisenyangeni nje kaMeyi. Wavuma ukuthi ahlangane noNkulunkulu nakho kuyohlangana noNkulunkulu kwaba into enzima kuyinhlakazi. Siyawazi umlando ubaba uMhlongo ukasidwebela isithombe somlando nasezincwadini ekubhaliwe esuka ezweni laseNtabazo eza kulelizwe laseNatal eza enhlangakazi ngoba uNkulunkulu asihlangane enhlangakazi. Kukhona umsebenzi engifuna ungenzele wona. Shuthi ngezindlela ungasho ukuthi ila khona yosana khona icontract yasezulwini. Ngakubeka mhlambe ngowasemhlabeni kanjalo. So siya umlando ukhona ukuhlangana noNkulunkulu endaweni yasenhlakazi. Kodwa kubalekile ukuhlangana kukaShembe noNkulunkulu enhlakazi. Kuumlando obalekile nasebandleni lobuNazaretha ncathi inhlakazi uMfundisi wenkosi nayo Thabo ezinye zezimiso zaleli bandla. ubuNazaretha uma usubheka izimiso zebandla ngoba kulapho amkela khona ubuNazaretha ubaba omkhulu. Kulapho amkela umoya kaShembe. Kulapho amkela khona ubungcwele ubuNazaretha. Kulapho amkela khona umthetho kaJehova.
ngoba sizocela nje umfundisi mase ngithola ithuba angidlulele nje kweminye imibhalo kaBabudlomo ngendaba yokuhlangana kukaBabamkhulu noShembe imibhalo lekaBabudlomo kulapho amukela khona isidlo ngokwasezulwini wamukela ingubo emhlophe le esesiyimbathile samaNazaretha le engazi noma sisayiphethe yini ngendlela umprofeti ayisifundise ngakho kulapho khona uma sizwa kwabadala bethu wakha khona umphongolo wesivumelwano wagcotshwa khona ngamafutha omusa kodwa ngaphambi kokuthi ahlangana noNkulunkulu elindile kwaba khona izinselelo eziningi ayithi manje sibheka ubuqhawe benkosi enkulu yasekuphameni bokababamkhulu ezoqala lobuNazaretha njengoba kuthiwe nje umqalo wendlela kwakungelula ukuba enze umsebenzi kaNkulunkulu kodwa wakwenza it's an achievement leyo thina samaNazaretha ngizocela mhlawumbe baba kodwa ngaphambi kokuthi ahlangane noNkulunkulu kukhona isimanga esenzeka Thabo ngoba kwabonakala uthi wabona amakhehla amadala efake ngiyani necoco evunule ehuba enyuka entabeni ngazo okusho ukuthi ayezokwamkeliswa noma ayezongeniswa ebungcweleni noma ayezogezwa ngoba uthi uShembe kukhona le ntshumelo le ekhulunyayo kaBabamkhulu bembuza ukuthi sesokwenze njani ke ngendaba yokukholwa nangendaba yabangasekho kubuza abantu asebeyinikele ebuNazaretheni ukuthi sesokwenze njani sesokugcina kanjani okwesintu nendaba yokukholwa ekhumbula indaba le ichaza ukuthi abasizokuhlala ezibayeni chaza ubabamkhulu echazela la uMnazaretha embuza ngaleso sikhathi ithi imoya yabantu abangasekho emndenini yena ayisezukuhlala ezibayeni kodwa senizoyinikelela emaladini angcwele kaNkuluNkulu okusho ukuthi indaba isenzobanikelela eladini engcwele emzini wasekuphakameni ngoba namaladi maningi manje fanekucaciso lo ngiyabonga Thabo ngicela ubaba angifunde nje kule ndawo siyanqampula nje ngenxa yesikhathi ake siyifundeke le ndaba ukhonzekile wafika wema phambi kwakhe uShembe waguqa wabe usiyakhuluma ethi Shembe yimina ongakubiza ngathi sohlangana lapha wakhipha amafutha omsa wamgcoba ekhanda wabe sethi unqobile emhlabeni nasezulwini namhla uyanikwa amandla okunqoba konke okusemhlabeni nokusezulwini okubusisayo kobusiseka okusolayo kosoleka akusekho umkhondo oyokulimaza konke lokhu sekudlulile kuwe khona lapha entabeni yasenhlangakazi wase ukhonzekile esemembesa izingubo zobukhosi basezulwini eseza nethileyi walivula wakhipha isidlo kwathi lapho emkhangeza isidlo esamukela esifaka emlonyeni kwathi isixuku sasezulwini utshani ihlahla namatshe kwahalalisa wezwa sekuhalalisa yena wathathwa ngenqola yasezulwini wabona esehlala ezixukwini ezikhulu ezingenakubalwa sabangcwele kwathi khona ukuhalalisa okukhulu kwezwakala esixukwini abanye bethi saze sehla isimanga uJehova wamthatha uShembe
wema esicongweni sentaba yasenhlangakazi wathi akabheke ezandleni zakhe. Wabheka uShembe wabona imthambo yezandla zakhe igijima ubisi. Wabuza uShembe wathi, Nkosi, kuyini lokhu? Lathi ikhusela lasezulwini. Akusilona ubisi lolu, kodwa lona ingubo emhlophe. Lobu ubuNazaretha umhlaba wonke uyokwembatha ungakhathali, nalapho inyama yakho ingenike ifike khona, kodwa umoya wakho uyakufika khona. Uyohamba ngenyama yakho nangomoya wakho. Wabuye futhi ukhonzekile wathi, phakamisa futhi izandla zakho. Waziphakamisa uShembe. Bheka, wabona amalangabi omlilo gijima ezandleni zakhe. Washawa luvalo. Wabuza wathi, Nkosi, kuyini lokhu? Lathi ikhusela lasezulwini. Lona umlilo oyoshisa izifo zonke namadimoni onke. Umzimba wakho wonke nomoya wakho uyoba umlilo ezifeni nasemadimonini onke. Akunakemukelana nawe, akunakumelana nawe okusemhlabeni nokusezulwini. Kusukela lapha waqala wafundisa konke ngobuNazaretha. uJehova wathi, akakhe umphongolo wesivumelwano. Wathi uJehova, lesi sivumelwane sami nabatwana bakasenza ngakhona sokuthi ngehlele emhlabeni ngase ezizweni zonke ezimnyama ukuba ngibe uNkulunkulu wazo. Lesi sivumelwane esiphakade ngalo ngonyaka uyoza lapha entabeni yasenhlangakazi nabantu bami behlobile ngemvunulo bezosinela mina, bezongikhonza kule ntaba yasenhlangakazi. Ngikuthuma ezizweni esinqulu zisobala. Lapha uhamba emhlabeni uyobona ngomqhele osekhanda labo yilesi sizwe engikuthuma kuso. Kwathi lapho uShembe ehla entabeni wayesengomunye umuntu. Umoya wasezulwini usumembethe ngokuphelele. Wajika waba ngenye into. Wangaziwa ukuthi uyinhloboni. Inhlangakazi kulapho kwaqala khona ubuNazaretha. Imithetho nenqubo yonke yobuNazaretha. Inhlangakazi ilapho umprofeti wabonana khona noNkulunkulu ubuso nobuso. Inhlangakazi lapho uShembe wagcotshwa khona. uJehova wanikwa amandla obuNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Inhlangakazi lapho uNkulunkulu wenza khona isivumelwano noShembe sokuhola isizwe sakwaZulu asise kuJehova, nokuthi uJehova uyokwehla ezulwini ahlale nabantu ngoShembe. Amen. Mfundisi wenkosi, siyabonga lamazwi amakhulu angaka usifundele wona. Awumlando omuhle ubuNazaretha, ayimpumelelo kaShembe ngokwamukela ubuNazaretha. Ngiyithanda la uthiwa khona waqala wabonakala amakhehla amadala ehlabele ihlabelo 173. Sacela sidlule nje kusona ihlabelo 173. Uthi sasithini mfundisi wenkosi? Ihlabelo 173. Lesihlabelo
azokhumbula manje sihlabele sesisebenza kakhulu uma kungena imikhosi engcwele noma kungena umhlangano ongcwele. Sabelelo 173 sidedele singene simkhonza uJehova. Sasivalelwe avuliwa amasango. Mudedela ngene. Nanguzulu inzalo kadingana nosenza ngakhona. Livulwe ngubani lelo sango? Wemkhululwe iboshwa. Wozani nazo lezo zizwe ziyalidinga lelo lizwi elophezulu konke. Siyabonga. Bese ngidlule encwadini le yabhalwa uwe baba Sambothi le kanonhlanhla Mkhize Ntumba. La khona usitshela manje ngohambo abanalo esesemoyeni uNkulunkulu eyomkhombisa ezigodini zosizi ehlangana khona nomoya womuntu othize owuwona owumhlangabezile eyothatha igwebo zakhe noma eyokhonjiswa lezi ndawo lezi zosizi. Ngicela ubaba angifundele siyahlephula nje ngifundisa ukuthi le ndaba izoba ubufakazi bokuthi uma umethu uShembe impela akusekho ukuqonda ngabantu abaleleyo kuthina sabantu ngapha abantu asebedlulile emhlabeni akusekho ukuqonda. Ake sizwe ukuthi uthini sechazela unonhlanhla sisi ngicela ungangibheki nami ngangiwumuntu njengawe kodwa ngoba nganginenhliziyo embi emhlabeni ngathi uma ngidlula khona ngagwetshwa. Wathi uNkulunkulu ngisazosebenza ukulonda abantu abeza la esigodini sosizi kodwa zobuyiselwa emhlabeni. Isiminingi iminyaka ngilapha okubhlungu ukuthi nasekhaya ngabona bengenzela umsebenzi kodwa ihlamvu lami lilenga lodwa umama ngoba mina ngisabhajwe esigodini sosizi. Amen. Futhi indaba ijulile le ndaba besingeke siyazi ukuba uShembe afika ngemhlabeni. Kodwa manje sesiyazi ukuthi kukhona izimo ezinje umudlo lemhlabeni. So besabheka nje ukufika kwababamkhulu entabeni inhlakazi ukuphumelela kwakhe ukuthi athathe lo msebenzi onzima angakwasezulwini uthathela ukuthi sisinde thina esisaphila. Mengiqhubeka nje Mfundisi wenkosi ngicela ungibheke nesihlalelo 60. Isihlalelo 60 sesihlatshelwa amaNazaretha sikhona futhi nasemthandazweni weSabatha ngoba uma sibheka nemthandazo yeSabatha yiyo imthandazo asilobela yona ubabamkhulu le efika kulelizwe wasesibhalela lemthandazo ukuthi iyohlatshelwa izizukulwane ngezizukulwane umthandazo weSabatha isihlalelo 60. Isabelelo samashumi ayisithupha. Bongani uJehova ngokuba elungile ngokuba umsa wakhe uhlezi phakade ngokuba elungile. Wayikhumbula iAfrika ngoba elungile akalibalanga abantu bakhe ngokuba elungile. Walenza lona izulu kanye nomhlaba ngomsebenzi wezandla zakhe ngoba elungile. Wabakhumbula abantu bakhe abanqulu zisobala. Wabathumela uIsaya inceku yakhe ngokuba elungile. Ngalezo zinsuku izikhulu ziyakuzwa okushutshayezwayo kule ncwadi ngokuba elungile. Abangafaki lutho einyaweni zabo. Balungiselwe ukungena endaweni eyingcwele. Nabagunda amakhanda abo bazungeza emaceleni. Nabagunda izilevu zabo ngokwephula imithetho. Nabangena necathulo endlini kaJehova bayiphendula indlu yemidlalo ngokwephula imithetho. Amen. Mfundisi wenkosi. Ingako ecabheni zamanatho kukhona udumisani uJehova ngoba umsa wakhe uhlezi phakade. Ngiyocela baba ukudlula esihlabeni u71. Ngizama ukwakha umqondo la. Nangembhalo ngendaba kaShembe
ukufika kwababamkhulu enhlangakazi. Ihlawulo 71 lana ubamkhulu uzama ukusikhanyisela thina abantu ukuthi wathi megcotshwa ngamafutha omuso uNkulunkulu esemamkelise isidlo sasezulwini uthi wasejike ngasabi umuntu njengomuntu ozele unkosikazi nendoda uthi kodwa wabona esebuyelwa ingqondo ukuthi akona oqala ifike emhlabeni. Cela sibheke isihlabelo 71. Isihlabelelo samashumi ayisikhombisa nanye. Nkosi yami ubungithanda zingakaqini indaba. Kwaphakade wangigcoba ngiwuqala kwendlela yakho. Ngingumsebenzi wakho wasendulo. Ingakaqini nemmango nemithombo yamanzi ingakampompozi ngamandla. Nemithombo yemifula ingakampompozi ngamandla. uJehova wangidala ngaphambi kwalendlela yakhe. Ukujula kungakabikho kakade sengizelwe. Engakalenzi lelizulu kanye nomhlaba. Nelanga lalingakakhanyi emkhathini walelizulu. Nenyanga ingakakhanyi emkhathini walomhlaba. Lapho bamkhulu uyaveza ukuthi mdala kangakanani ngoba uthi kwase kumbuleka kuye ukuthi awakona oqala ngifika kulomhlaba sewungwesihlanu. Uthi kwase waseba khona ndawo zonke lento ekuthiwa iomnipresence. Uthi futhi waseba namehlo. Ngikhumbula inkosi la ngikhuluma ngelanga ithi kwaye kwenzeka ngesinye isikhathi kwafika abantu lapha bezonikela emunye enendaba eyifihlile ithi kodwa ubabamkhulu wabona lo muntu ngoba uthi wayesenamehla amade wabona lo muntu into ayekade eyenzile lo muntu wesimame. Uthi wase ethi kodwa yenye indaba leyo ngalinye ilanga mhlawumbe ke sidlule kuyona sobe sithinta. Uthi kodwa wabona izinto lo muntu ayizenzile owathi bamkhulu bese kukhuluma lo muntu wagcina esekhala ngoba wadideka wayetshetheni uya nje kuMfundisi nje ojwayelekile kodwa manje wayengazi ukuthi uya kuba bamkhulu. So ngizama ukwakha umqondo la ukuthi ubamkhulu wadlule into eningi uze enze lobuNazaretha ezinzima izinto ezazingeke zenziwe umuntu nje noma imuphi. Wenzwa uwe ngoba waye umuntu wasezweni. Uza aqhubeka ezithi ukhonzekile inkosi yezulu yase imimbathisa izingubo zedili yase imthatha ngenqola yasezulwini yamethula esixukwini esasingena kubala sesidalwa zezulu. Leyo ndaba sithola kulesihlabelo u202 noma singeke singene kuyona kakhulu ngenxa yesikhathi besingene kuyona ngelinye ilanga la sichaza khona ngoba le ndaba yayibhalwe ubabamkhulu ukuhlangana kwakhe noNkulunkulu. Siyayithola ezincwadini ukuthi namhlanje yinde kakhulu so besithinte ilanga. Ngicela nje baba sengicathi isihlabelo ezocela ungifundele sona u202. Isihlabelo lesi sikhuluma ngoba wamkhulu eyokwethulwa ezixukwini zezulu. Sihlabelelo samakhulu 202. Zimemezeni zonke izizwe lizwakele lelo lizwi laphakade. Zilili lithizwi woza. Uyizuze ngani wena indlandla? Kade sasidinga sileswele lelo lizwi wozanini. Zilili lithilizwi wozani uyizuze ngani wena indlandla? Sitshele nathi ngani wena kade nathi sasilidinga. Zilili lithilizwi wozani uyizuze ngani indlandla? Zimemezeni zonke izizwe ezazidinga ziswele njengathi. Zilili lithizwi woza uyizuze ngani wena indlandla? Ngiyabonga mfundisi Nkosi kubusisa wakho. So la kwakuyizidalwa zasezweni ziyibuza ukuthi uyizuze ngani babamkhulu lenhlanhla yokwembathisa izingubo zedili anikwe lo msebenzi ongakwasezweni ngoba nazazifisa kodwa ke sesukuthinta nje lapho. Lana sibheka indaba kababamkhulu ukuphumelela kwakhe ukwakha ubuNazaretha ukwakha leli bandla namhlanje elisakhona and sibheka
imthelela omuhle ubabamkhulu ngokufika kwakhe nobuNazaretha avusa ngaso isizwe esasesicindezelwe sisebugqilini kodwa wafika nendaba kaNkuluNkulu ezokhipha isizwe ebugqilini wafika ubabamkhulu nento ikade manje ingasekho ngoba izizwe nobuhlanga bomuntu omnyama izinhlanga ezihlukene zabantu abamnyama zazisana sesimweni sokuthi azizwani nakhona esizweni ilapho fokamandla ngifuna singene ngibuka isikhathi manje siya ehora lesihlanu isikhathi sithi 18 minutes to 5 o'clock uhlelo sikhumbule kuphakameni uthaba kaSambothi inanda 88.4 FM wena lalele vusa nomunye umtshele ukuthi hayi selingenile lelo hlelo na kanjani akalalela abeka indlebe kwinanda 88.4 FM uma ngekho la kufinyelela khona inanda FM ngo radio akadownload i-app uzoyithola i-app lapha ku Google Stores akwazi ukuthi inanda 88.4 FM ayithole ngisho ngakuchuke ngisho akuphesha kwelwadle khona kumanje khona hawu thina sithi kuyinto athakusa kubona imabe sazoya kulala banesikhathi sonke nje sokuthi bavuke balalele inanda 88.4 FM la ngifuna singene khona sithela senza i-mission review kababamkhulu i-mission yakhe afike ayenza uma efika ufike wazobuyisela isizwe ubuntu isizwe bese silahlekelwe ubuntu isizwe bese silahle amasiko noma usiko lwaso sisesikhathini ke manje la kwenziwa khona imkhuba bese ibizwa ngamasiko maningi amasiko yazi kukhona into abantu abangayithathi njengosiko bayibuke kancane kuyisiko lethu ukuthi thina uma sidla ngesandla sokudla sidli ngesandla sokunxele isandla sokunxele sokuyisula ngemuva kuyisiko lelo isiko lethu lelo ukuthi sidle kanje isiko lobunono isiko lobunono inhlanzeko leyo ubabamkhulu ufica abantu beyikhulula behamba nje baye ngaphandle bafike bayikhulule bashiye kanjani wafika yena nokuthi uma abantu beyikhulula umuntu akophatha isimbo noma igeja ukuze kuzwakale kahle umuntu ozosheshezwe ngoba phela sekhona nabantu abasha okhuluma ngesimbo yini nale into yokumba makade eyikhulula ayikhulule ambe bese phinde yagqiba futhi kungasali nje kubhuza ngoba phela besingakabi nawo ama toilet aflashwayo nani ngalezi ayikhathi kodwa ubengafuni kuhlale kubhuza nje uyazi uMfundisi nabafane kwaluseni bagcine bembisana iqanda lenjelane ngoba manje bekusuke kugcitshiwe lapha ya bese besuka ukugangaka umuntu athi hoyi woza ngizokukhombisa iqanda lenjelane so uShembe ufike nalobo bunono ke lokho ngake ngezwa esinye isalikwazi ngokuthi mangiyithola iclip yalo isangidukele sichaza ukuthi uShembe wafika uma waso waye ethi ngeke yena azamlandela lo mfundisi lo ufikile esangala indwedwe ethi ngeke lo mfundisi lothi abantu abageze kaningi kanje ngosuku uthi abantu babegeza kanye noma bangagezi nje futhi lize lishone ilanga babeyihlalele emakhaya bengenamsebenzi umuntu uyogeza nje manje emfuleni manje uShembe ufike nokuthi ungalali ungagezile uhlanzeke kwamoya uhlanzeke ngokwenyama ethi ungalali ungagezile manje uthi yena uma wathi awu lo mfundisi wena uthi oma babeyihlalela nentambama sizothela umlilo bayiphuzela utshwala abantu bayilalela manje sekuthiwa manje kuzothi ebusuku kanje ngiqale phansi ngigeza bathi hayi lo mfundisi wayifike naleyo nhlanzeko wafuna ukuzithanda ukuthi abantu bayithanda bake ngezwe futhi nomvangeli ngithi umvangeli umkhizi wasembumbulo kudala ekhuluma ethi uShembe wafika kwakukubi efika ngoba abantu basebekhonza imithi kakhulu uthi ngendlela abantu ababekhonze ngayo imithi wabafica belengise ngisho amathambo la emqaleni ilwane ezithile belengisa into ezithile athi umuntu noma mhlambe nje izulu ucwathile maye kwaqhamuka ifu wombone esecasha mhlambe ecasha ngetshe noma ngesihlahla donsa into yakhe ikhuba lethila phephela ngoba sebehlale bethakathana abantu utshethi nalela lifu mhlambe lithunywe kumina uyagadwa ngalela lifu
uthi abantu babethakathana nje into ongayazi bephatha imithi. Wafika ngaleso sikhathi kuShembe abantu bekuleyo ngqova wafika wabakhipha emthini, wafika abantu belwa uShembe kunezimpi, wafika abantu ababengalwi kwakube nje kube khona insizwa lento esivukile manje kuthiwa kuvuswa ama-indigenous games, imidlalo yenduku, abantu bemuhluzana nje ngenduku kungonakale lutho nje kumdlalo kuyinto nje umdlalo kodwa egcine isisu wathi uShembe chani namaNazaretha anisezoyingena le yokumuhluzana ngenduku, thathani imboko lezi enigwazana ngazo ninqunte lapha phambili sekuyothi magula umuntu seniyombeka lezi imboko lolu bhoko lolu nimthandazele ngalo aphile. So ziningi izinto uShembe ufike kudliwa abantu sebephumile babesaphuma kancane kufana namanje sekudliwa yonke into. uShembe ufike abantu sebecala ukudla nobubende, abantu babazi ukuthi ububende abudliwa ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi umphefumulo wesilwane usegazini. Manje abantu basebedla nomphefumulo wesilwane. Wafika uShembe wakuvala nina-ke maNazaretha anisezobudla ububende. Lento ukudla isibindi thabadi kuhlinzwa kuthiwa isibindi silethe lapho sidliwe sinjalo sinegazi. So uShembe ziningi izinto afike abantu bephuma kuzona wabuya babuyise wasebabuyisela endleleni yomdali ukuba sibe abantwana bakhe njengoba sasivele sabantwana bakhe kakade. Ngizoke ngicaphune la encwadini kaMrs Wells lethi Shembe the Man and His Works. Kule ncwadi le kukhona uMrs Wells la echaza khona i-character kaShembe. Uthi wakwakhuluma nommeli kaShembe uShepstein. Uthi ngenye imini wakwakhuluma nommeli kaShembe embuza njengomuntu owaye ummeli wakhe ukuthi wena ngokumazi kwakho lo muntu waye umuntu onjani, ngoba uMrs Wells ebhala lencwadi lethi Shembe the Man and His Works wayiqala ubaba mkhulu ephila. Wahamba ubaba mkhulu emhlabeni uMrs Wells engakayiqedi lencwadi, so waseyiqedela nenkosi ilanga kanye nabanye abantu ababazi ubaba mkhulu ke nje sefuna nje ukuthi nina nike nasebenza naye nimaze umuntu owayenjani, wayinhloboni yomuntu uShembe. So ukhuluma noShepstein la uthi uMr DG Shepstein ummeli kababa mkhulu uthi kubo bonke abantu ngizoqala ngifune ngesingisi, in all his dealings with him he found him honest and truthful, and he said that he would rather trust Shembe than any European. Uthi uShepstein angaze mina ngimbone umuntu othembeke njengoShembe. Ngisho kubantu bakithi mina ngingamane ngithembe uShembe umuntu omnyama kunokuthi ngathemba omunye umlungu wakithi ngendlela lo muntu wayethembeke ngayo. Sekuphinde uShepstein usekhuluma nangelinye uthi yazi uShembe wakwamangalelana kunabantu abake amangalelana nabo enkantolo. So kokushuthi kwakuyindaba nje nganoma zomhlaba noma kwakuyini. Now uShembe wayese eyalwina le case. Uma ke uwina icala enkantolo kufaneleke laba abahluliwe bese bekhokha indleko zenkantolo. Now mayiwina icala uShembe wasethi hayi bayekeni ningabakhokhisi. Kwawuyena futhi uShembe okhokha indleko zenkantolo zabantu akade bemangalele yena. Waseba eyikhokha futhi lezi indleko zenkantolo. Uthi ke la incwadini kaMrs Wells ithi labo bantu okwaba isimanga, labo bantu futhi babuya beza bona kuShembe bagcina abamaNazaretha labo bantu ababemangalela uShembe. Indlela kubaba omkhulu i-character yakhe, indlela ayisebenza ngayo, indlela ayikwazi ukwakha ngayo umuntu. Wangayona le nhlobo ethi ukushaya nomsulele phansi, wayengelona igwalo, wayinhlobo yothi cha uma singabonanga ngasolinye asiyilungise leyo ndaba sihlale phansi. So uShembe wayakha ne-character yomuntu, akha abantu, akha isizwe ngokuthunywa kwakhe. No abantu sebephumile endleleni, so kufanele babuyiselwe endleleni kaJehova. So kunezinto eziningi ngisiseka kuyona leya yobunono singakadluli kakhulu ngoba ziningi izinto ezenzekayo manje. Uthola abantu sebeyagula, abantu bangenwa imoya, ifakwe yini le moya, ifakwe ukungcola.
senza izinto nje lokhu nje endaweni ohleli kuyona ziningi nje izinto ezokungcola esizenzayo ezenza ukuthi lezi zinto sigcine sesihlaselwe emoya emibi. Ungadla into engcolile, udla ingulube uzongana nemoya emibi, bese uyagcina la sekuthiwa la kusasa usungenwe abadala kusho ukungcola ungenwe ingulube. Solinganisa nje namhlanje usuku ubone mhlambe emhlanganweni asithi nje endlini yangasese kudliwa, njoba kuthiwa kudliwa endlini yangasese endlini yangasese futhi mawungene khona kunemoya yakhona emibi. Ingakho amasulumani ukuze makuthiwa uthi mayongena endlini yangasese ungena ngenyawo laka left lesinxele, athi mayiphuma aphume ngonyawo laka right. Bayayazi imoya, bafundisiwe ngemoya ela endlini yangasese. Mhlawumbe ngasina noma ukuthi siqale siyikhulula endaweni emahlane mase kufika ama toilet asenakho ukuthi sifundise ukuthi uyiphatha kanjani toilet endlini yangasese. Now uma ke ungena endlini yangasese akukhulunywa, ngoba lento ukuthi abantu uthola ukuthi ngizama ukulinganisa uhlamba abantu basemhlanganweni sekukhona lama toilet ambiwa nje bese kuba elinye ngala uzwa insizwa ziyaxoxa, lo hleli ngala uxoxa nalo ngale axoxa endlini yangasese. Kufana nokudla ngeke kudla endlini yangasese, ngeke kudla ingevu endlini yangasese, ngoba sikathi wenza lokho uvulela imoya le ukuthi ingene uzobanjwa imoya emibi, uzophuma la ususihlolela kanti ungenwa amadimoni lapha endlini yangasese. Wathola endlini encane. Angithi noMnazaretha awungeni nawo. Njengoba ungangeni lapha ifoto lingangeni lapha ya ingoba indawo engcolile, ingoba indawo engalungile. Akuyona ke indawo yokuxoxa indaba. Nokuhlabelela nje tabakwazi ukuhlabelela ihlabezo akwazi endlini yangasese. Akwazi endlini yangasese indawo ukuthi enza lento yenzayo uphume ugeze izandla uhambe. Ingakho futhi kubalekile ngempela inhlanzeko. Uma siya lapha encwadini yomngcwabo siyathola lapha kulesihloko esithi inhlanzeko. Masiqala lapha ku46 ithi bonke abantu abahlala lapha badinga ukuhlanzeka ngokupheleleyo ngaso sonke isikhathi. Umuntu oyinuko afuneka emzini kaNkuluNkulu akaphuma abuyele eceleni angaze akhishwa amaphoyisa. Ngoba uma kukhona umuntu ogulayo edokodeni ongesenamandla ozihambela, kuphuma umshumayeli egumbini nengubo yokuthandazela nesithunywa sasezulwini sikhona. Uma umshumayeli ebona into engcolileyo egcekeni noma endleleni, isithunywa sibuyele emuva. Nayo ke indaba izithunywa zasezulwini ayizwani nento engcolile. Sisayibambe nje kuleli iphuzu lenhlanzeko. Namhlanje ke sekukhona ama toilet ngisho emamoli noma emahotela noma aphi la khona okubone kunane yibuko abantu besifazane kakhulukazi athi mayihamba uzobabona baze baphelezelane ba endlini yangasese. Makusuka umunye nomunye athi asamzane bayafika endlini yangasese baxoxa indaba baze bakhipha izinto zokuyiphaqula bayibuke la ebukweni zasema-toilet bayiphaqula. Imoya ikubamba lapho ke lapho kwenza yonke leyo nto lapha endlini yangasese. Ayithi nangayo le makeup vele nayo inezithako lezi ezithathwa futhi ezilwaneni ingulube naseyingulubeni nakuyo yonke into. Mhlambe siyofika ngelinye ilanga le nto ukuxwayisa ukuthi lezi zinto ziyingozi kangakanani ebungcweleni. Zingebe yingozi nje ekutheni kuwena kodwa ziwubungozi ebungcweleni ngoba wezempilo futhi nangokwezempilo ngoba ezinye ibanga ikhensa ibangani lezi zinto uma uyifaka esikhumbeni, kodwa ziyingozi kakhulu ngokobungcwele. Inhlanzeko yomoya neyenyama. Yes, zilimaza inhlanzeko yenyama nokomoya. So umnono uShembe ufika wabufundise emzini kaNkuluNkulu nasemakhaya ethu nasempilweni nje jikelele. Sibhasobhe izinto, sikade izinto ezizosingcolisa, izinto ezizosixoshela uNkulunkulu. So uShembe ke uma ke sibuyela ke manje ukuthi ke njoba senza i-review uShembe ufikile wafundisa. Kungabe ke lokufundisa kwakhe
kube impumelelo yini abantu lezi zinto ashiya uShembe lezi zinto ashiya uShembe athi zenziwe ziyenziwa yini njengoba athi uShembe azenziwe bakhona yini abake bahlale mhlambe njengeinkampani ezike ihlale makuphela unyaka bese zenza bese zenza ama reviews ibheka ukuthi njengoba sasine mission statement sasine vision yale nkampani sisahamba ngayo yini lenkampani ama target esasiwabekile sisawamitha yini ubuNazaretha sike sisho yini ukuthi ay sisenyangeni yesikhumbuzo sikababa mkhulu ake sihlaleni ke manje ke si review sibheka ukuthi njengoba afika iminyakeni emingaka wahamba ngo1935 ekhambeni kwakhe izinto ayishiye ethe asibozenza sisazenza njengoba ayishilo yini ubani owenza lama review ubani osabheka ukuthi uma Thabo siwa reach ama target inkampani zezibheka ukuthi kwenziwe yini ukuthi siwa reach uma singawa reach anga futhi ama target kwenziwe yini ukuthi singawa reach asibheka imbangela yokuthi sihlulwe yini ukuthi sifike lapha nakho ke manje sikhuluma uMnazaretha asebuyele intweni athi uShembe wangazenzi namhlanje sihlale sikhuluma njalo sithi sihleki nezangoma uShembe ayale kahle ukuthi size singangeni phakathi kwenu wathi uma nike nafaka isangoma uMnazaretha phakathi kwenu nobe nibulela uMnazaretha into yokuqala nje leyo njoba sihleli la sireviewayo ukuthi zingene kanjani yes umbuzo lo makuthiwa wenza ireview ke manje ukuthi wathi uShembe nakha kusho siya reviewa ke manje nazi seyingenile zingene kanjani ubalo o responsible ekufanele kubuzwe kuyena ukuthi zingenephi zingene kanjani zathi mase ingenile nina nasenithini nampu utshwala emzini yamaNazaretha manje kunuka insipho emzini yamaNazaretha wathi uShembe amaNazaretha angabugayi utshwala bathi abantu cha phela ubona nje nebandla linje ingoba uShembe wasuke walahla amasiko ingakho nomndeni wakhe uxokozela kusho abantu bathi uxokozela nje umndeni wakhe ingoba walahla amasiko phela manje wayikhuluma into yasesontweni lokho kwasekhaya imithetho soyigcina enkonzweni usukhohliwe ukuthi khona lapha ekhaya uthi uhleli ufunde wena isihlabelelo sithi namhla wenze izivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyokuhlala endlini kaJehova kuze kube pheleni kweinsuku zakho wenza lo mthandazo ekhaya lakho for 6 days uhleli kwakho ufunde into eyodwa uyibopha noma ngiyibopha mina ngiyibopha ngaleli verse ngithi ngenza isifungo noJehova kodwa ngiyajika lapho futhi ngithi mina uShembe cha uyena wayidukile isikhathi esifundisa lento manje yiwo kama review la esikhuluma ngama sithi sikhuluma ngendaba ukuthi ebuNazaretheni kufanele kuhlale ke senze i-review kakhulukazi ngazo lezi insuku lezi zokuthi noma kuyo lenyanga yokuhamba kababa mkhulu ukuthi cha sesenzile isikhumbuzo ngomhla ka2 May kodwa ke nje akehlalana inyanga yonke ke simbuka uShembe ukuthi eyintweni ayifundisa thina sikephi ke manje sisazenza yini lezinto sisalandela yini yazi usasho njalo nje Thabo siyesikholwa ukuthi nasemakhaya sabuswa wona umthetho kaShembe yazi musakhuluma kanjalo ikhuluma ngama character anobungcwele ubaba mkhulu afika nawo wasesifundisa wona futhi satheleleka nathi wona ngesikhathi ngekhathi zobuNazaretha nje bufika uShembe wenza kwaba nomehluko umuntu okholwayo eNazaretha nomuntu nje ongakholwa ndawo ngoba lento isho ukuthi umlungu wayethemba uShembe kunokuthemba belungu bakubo naseManazaretha bekunjalo esizweni nje nasemphakathini umuntu weNazaretha wenesithunzi ehlonishwa kwaziwa ukuthi lo muntu uthembekile ezintweni yabo ngoba enalo moya kaShembe umbuzo uselapho kuyiphatha kwakhe lo muntu lona kunomehluko nokwenza kwakhe akatholakala entweni eziningi ingakho nje incwadi le kaMateyu 5:13 ka14 lethi uShembe wasenza saba usawoti wezwe umbuzo usekuthenike
uMnazaretha sakhileke manje emphakathini sisathembekile yini abantu basemsebenzini athi ngisho ayithi kwakuze kube khona ijob reservation Thabo yaMnazaretha ngoba kuyazi ukuthi labantu abazukuhlupha ngokuphuza emsebenzini abazukuhlupha ngokutshontsha abazukuhlupha ngezinto eziningi uma uqasha umuntu weNazaretha akayona inkinga ngisho einkampani ngisho emsebenzini ethisa Mfundisi senze review la ukuthi amaNazaretha bazoza bathi abantu uMfundisi amsekho baxola ukhona uMfundisi uphethe umkhuhlane uzayidudula kodwa kuyaphoqa isocial file emsebenzini wakhe lento sofela kuyo sengifikile nje sengikhona ukuthi amaNazaretha njengoba uShembe asishiya ngo1935 sisamlapho yini bongelula sime lapho ngoba uma wakho umuzi kuyaye kube khona izikhonkwane zomzi uShembe makho uMnazaretha waletha izikhonkwane zomNazaretha izikhonkwane zomNazaretha azizamukelanga ngakho ke kwakufaneleke ukuthi thina siwe ngoba sigcine sesikhunjuzwa ngoba awukwazi ukuba iNazaretha eliphelele elingezobudla utshwala elingezobugaya utshwala ungayenzile inkonzo kaMahlukanandlela ngenye indlela mande ungene emgwaqweni register inumber plate yakho ukuthi wena inumber plate yakho sithi Shembe is the way manje uregister kanjani uregister ngalenkonzo kaMahlukanandlela badla utshwala nje ingoba abaqinisiwe hey it's a review manje mission kaShembe enye nje into yokuqala ebashayile abantu into ebashayile ukuthi ngaphezulu kwazo zonke izinto abayinakile uShembe ayilethile bafike banaka ukuthi uzosinika abafazi so nabafazi abaningi uzosinika imizi athi umuntu uyawubona umuzi wami kodwa into enkulu uShembe ayizelela engangifunda incwadi sengiyangena manje ya sengiyangena manje yes ukuthi uShembe ufikelana emhlabeni yebo uzafika nje konakele kwakonakele ezulwini inkosi la ngiyayichaza lento kwakonakele ezulwini asifunde isihlabelelo number 7 nazo selithethiwe icala emhlabeni wonke phumulani nithokoze nina abantu bakhe ziphumile ingilosi ukona umhlaba nansi enye ingilosi iphuma empumalanga yamemeza ngezwe elikhulu yathi ningabe nisawona umhlaba selithethiwe icala kwavela abaprofeti baseNazaretha beza nenkosi yabo yembethe amafu basuka abangcwele baseNazaretha bahlangabeza inkosi yabo iza ngamafu Mfundisi ungakangeni la emazwini enkosi langa ngifuna sicizelele le kaduyisho step number 1 mawungena kuleli bandla wayikhetha inkosi wangena emanzini wabhabhadiswa inkonzo kaMahlukanandlela qina yabona nje mungena la into yokuqala okufanele uyenze ukuvikela amadimoni owathole ungakakholwa uwageze agezwa kanjani ke agezwa ngenkonzo kaMahlukanandlela uma ungena nawo la sizokuzwa phakathi esontweni iyo ngoba wena so sikubona so yakashanya insizwa sikhuphuke enhlangakazi faka uMnazaretha kwakusakhuphuka insizwa lapha enhlangakazi zangakithi ifaka amahemu phethe namahawu bayaseshayiseka umfoko kaMchunu wathi hey wendoda ungaboni mesigqokela amaloko abafazi usucatha amagwala usho uMnazaretha ngathi mina umacingwane awazi ukuthi akulonilo iloko labafazi ingubo yasezulwini le uthi ubona sigqokele ngoyalo ngiyashaya mina kusho inkuzimala ngiyashaya impela usalapha imfundisi khona negama lithi ipitikoti lisi manjani lo gama ngizokuthola livumelekile izingubo emhlophe izinto nje esizicambela thina izinto nje esizicamba ngoba kofuna sibheke ukuthi upitikothi lo chaza nje sesibiza ingubo othi ipitikothi uyabona bathi abantwana bakaIsrayeli siyawuhlabelela kanjani iholo likaJehova kwelinye izwe na uzoyibiza kanjani ingubo kaJehova ngegama ongalazi na
uMnazaretha. Hayi asingahambi kakhulu. Bengifuna le ukuthi sigcizelele ngoba siya reviewer ukuthi uShembe washiya etheni ethe mawungena la enza lokhu bese wenza lokhu sisakwenza naba bangakhi manje nakho abalalela bakhumbule sikhona ku Facebook sikhumbule kuphakameni sikhona ku Facebook inanda 88.4 FM nanko i-tablet engayiboni la uWhatsApp ungasithumela ku WhatsApp noma ungavela uhlomela kumina straight uthi 076 054 3833 othi yena uwayenza inkonzo kaMahlungwana ndlela ngifuna ukubona ukuthi bangakhi. Hey yabona umakoti mezoshada emzini umbathiswa itshali mephuma kubo konzetha angaqala sokuqalaza bese efika emzini uyamukelwa kugezwa lezinto akade ezenza emntombini kugezwa izinto akade ezenza zokungcola ngoba phela uzogana nje ukuhamba noJo no Sam njobe zogana la manje nake kugezwa bona ke manje nawe ke kade uhamba eminyameni usufika ekukhanyeni endabeni kaShembe geza yenza inkonzo kaMahlungwana ndlela ngoba indaba kaShembe ngifuna ukuqala ngayo uqala nose ngithe selithethiwe icala ngifuna ukubheka ukuthi kwakwenze njani azathi selithethiwe icala ngilapha nami ngifuna ukukhipha kakhulu kodwa nje bengifuna sigcizelele le ingalahleki ngoba siya review abantu abageze abantu ngolesithathu abafike ngolesithathu sizobathandazela ngengubo yeyiguli kuzophuma imoya ungaloku uhewule esontweni abantu abafike bathola ukuthi inkonzo kaMahlungwana ndlela yenziwa kanjani mhlale ngikhona ngolezithathu shaya ucinga uMfundisi uzoyishina ngoba senzela lento uMfundisi ukuthi singakhuluma into ihlale isalile ngala ngifuna ukuyigcizelela la ngoba sithini senza i-review i-mission review kaShembe ukuthi thina ke usewenzile wakho umsebenzi sisayibambe ngakho yini awuqhubeke nendaba ngaze ngikudidise eke siye ku7 sambulo siqale ku13 elinye lamalungu lase liphendula lithi laba mbethe ingubo ezimhlophe bangobani bavela phi na ngase ngithi Nkosi yami nguwe owaziyo lase lithi kimi laba baphuma osizini olukhulu bahlanza izingubo zabo ngegazi bazenza mhlophe egazini lembana iyona nto ke le kuthiwa selithethiwe icala uShembe uma esesuka kuthiwa kahambe aye kwabanqulu isobala ngoba bona babengakaze bazi kahle hle ngoNkulunkulu kuthiwa hamba ke uyokwenza ibandlelisha ngabo muvula ihlabelelo number 2 sokucisha sikhuluma into efanayo kuthiwa ke nansi enye ithi inkosi ilanga mikhuluma ngalento engiyikhulumayo ithi inkosi uJesu uma efika phezulu ithi wafika neingozi zakhe negazi lalopha kuyena uthi ingilosi zonke zabheka phansi zadinwa uthi zahloma ilakuthiwa ke ziphumile ingilosi ubona umhlaba kuthiwa zaphuma zahloma zathi emhlabeni ingane yala ikhaya yenziwe nje siyaphuma siyobhubhisa umhlaba kuthi uNkulunkulu wayesebheka uthi hayibo namba sebediniwe labantu bathi bafuna ukubhubhisa umhlaba uNkulunkulu wayesekhumbula ukuthi khona inzalo engakazi mazi yena engakazifundiswe ngaye usethi ke uNkulunkulu ngiyawuthuma bani kuthiwa uShembe umoya oyingcwele sikhuluma umoya oyingcwele wathi nangu mina thuma mina kuthiwa ngalesikhathi esho njalo uthi ingilosi zonke zayivala ngamaphiko zayivala amakhanda umeli ngathi njengamaSulumane abeyifuna le ndaba ngizobathumelela WhatsApp uthi zayivala amehlo njengamaSulumane emethandaza uthi utheme sethi mina ngiyahamba ngiye emhlabeni ngiyakulaba abanqulu isobala
esho lesizwe sikaphunga noma geba esizwe simnyama uthi ngiyahamba ke ngiyakubona kodwa elethe into yasezulwini engalethile into yasemhlabeni wafika wasinika amacebo okuphuma ezintweni ebesizenza zasemhlabeni sangazenza lamacebo asinike wona okuphuma ukuze sikhohle ithi ke inkosi wathi uNkulunkulu Shembe hamba ke nami ngiyehla manje uzwile enhlangazi kuthiwani kuthiwa wehla netray wafuka mgcoba amafutha waqala uNkulunkulu ukunyathela umhlaba seloko agcine wakha waqala ukunyathela mzwane esihlangana nobhombele enhlangakazi uthi wathi ngehla nako konke kwami nami sengiyehla ngimhlabeni wehla wazemhlabeni ziye zithi insizwa maye zithi uShembe wafika nawo wonke amathuluzi kodwa zange awasebenzisa ukuyikhipha zona ebuntwini indaba ilapho kuthi senze njani ukufana naye angibe njengawe baba ngozama ngiphelele ukuba nje sizama ngani ukuba njengaye ngikhumbuzisa le ndaba yomlimi nomzingeli le eseyincwadini eyintshumayelo page 26 la khona umlimi nomzingeli babanga ukuthi inyoni yasezulwini uthi lo no inkukhu njengeenkukhu ezinye uthi umzingeli no inyoni yasezulwini le nathi ke njengoba usho nje umfundisi ubuza lo mbuzo ngabe sesiyinkukhu noma sesiyinyoni yasezulwini asiyikhulume kahle usubona kunomemulo kunemshado inhla isuthi igiya ingasho ukuthi yize umoya uJehova uNkulunkulu wethu uzichithile isho yonke into eshiwa abantu ngoba yenzanga inkonzo kaMahlokana ndlela uma ngisho inhlambi umfundisi uqobo lwakhe kuthiwa uyagiya ugiya ngezigiyo zabantu kodwa usamukela uShembe ophela igiyo zibe nenhlambi bathi kuthiwa ekukholweni singathuki angizoyiqeda le ndaba kodwa bengifuna ukuveza eke ngene endabeni ebengifuna ukungena kuyona ngizoyicoca zibe mbili indaba uselapho umfundisi uselapho nje ngicela ukusho ukuthi hayi nanku WhatsApp wala studio uyasebenza nabafuna ukuphusha ama voice note noma ama WhatsApp message bangaphushela ngakuyona ngala ngase studio inamba ke yase studio ka WhatsApp uyibambe kahle emlaleli ithi 060 465 0345 060 465 0345 nazo ke mfundisi sisohambweni lo sizi nezinyembezi asikho enjabulweni ngoba la siya khona ayikho imali azikho izitezi kodwa khona indawo yasezulwini indlela esohamba ngayincane ngala kunamanzi ngala kunomlilo sihamba lapho asidahansi biyoza mfundisi asibhiyozi ngoba asazi asihleki nohleko leyinkawu lashiwa inkosi ilanga ethi intokazi yaselangeni uKekana ngizongena kwekambatha ngizokhuluma ngamandla kaShembe uthi uKekane mangihlele ekhaya eMkhomazi udade wethu Elizabeth useyikhethile inkosi ubaba uyangitshela uthi lalela ke wena muke wakholwa njengoba uyinduna yeintombi plus usuganile ingenile inkomo ngokubulala ungalingi uye kuShembe uthi ke uKekane nganyenya ngelinye ilanga eseyibisini ubaba omkhulu ngafike ngahlala emakhabeni uthi le ndoda uthi ahleli dabukisa amadolo ezaphuma la endolona emahlombe ngendlela edabukisa ngayo le ndoda hawu kanti lo muntu okuthi angikhale mangimbona ikhehla nje kazi insizwa mina uthi avele angibiza le ndoda yathi wayekekane ozala Kekane ubani yathi wena ntombane yaMhlongo ngisho unomlomo ubheke eceleni ozala ngiphakathi emakhabeni uthi ngangena uthi ngase ngicabanga ukuthi noma kanjani kondaba abala bazofike bamtshela ubaba ekhaya uthi ngangena wafika wakhuluma nami uthi ngase ngiphuma futhi ngiyahamba ngijahe ekhaya uthi sebusuku uthi bafike bamtshela ubaba uthi lapho ubaba athatha khona izinto zakhe waqonda emzini eyoma ngaleli Shembe
uthi uShembe wafika wavula incwadi yangathi yiphile incwadi ayivulayo uthi icala waliqeda ngaleyo ncwadi yeBhayibheli uthi ke kuthe ngelinye ilanga wayesethi ubaba ke wena uzokuthuma uhambisela udade wenu uElizabeth imali enhlangakazi ngoba uhambe ephethe imali encane uthi ngathi mina nangu ubaba uzongithuma kulomntatha afuna noma ngumbone uthi ngahamba uthi ngathi mangifika enhlangakazi uthi ngathi ngifika nje ngehla uthi kwakume intombazane yakaMhlongo emkhomazi intombazane ngathi mina kusho ukuthi khona omunye uMhlongo khona semkhomazi uthi ngithe ngibona kwakuqhamuka indoda isondele eduze kwami yayithi le ndoda awuyena wakaMhlongo emkhomazi wena ntombazane ngathi ngikwakhona athi inkosi yakufuna phezulu hawu ingazelaphi le nkosi wathi inkosi yakufuna phezulu uthi ngithe mangifika ngigoqa ngibona abantu begoqa uthi wafuka wathi lalela ke ntombazane thina boShembe sihambile saye ibisini labo kuphuza khona uyihlo sifike sangena etshwaleni sayintando wayesethanda uMnazaretha ingakho kudidelile wezala namhlanje ungayikhetha inkosi uthi ngayikhetha inkosi amen uthi ngathi mangibuye ekhaya ngabuya ngatshela ubaba ngathi baba sengiyinazaretha angisaqhubeki futhi nomgano sengingena kuShembe zabuyele emva inkomo uthi kuyise baseyiphuma ngesango inkomo uthi le inkomo ephuma umntanami ngiyoyifuna ngize ngiyifune ngisho emathanjeni akho ukekane yamhlupha lento uthe einsukwini esezohamba emhlabeni ukekane washiya kubo wahlala ekuphakameni babehlala emakamelweni lapha eduze wasesipholi babehlala khona beyingane ikaShembe noma kuhlatshwa imbuzi kube ngayi noma kuhlatshwa inkomo engayi beyizinto ikaShembe bonke noma ibisi bonke noyaluza bonke nonginakile emlaba babuya bazohlala ekuphakameni baba odoli bakaShembe uthi ke masakamba uyasibiza uthi bathi bami ngifuna ukufa manje abantu abakwazi ukukholwa hawu anti ufuna ukufa kwenze njani uthi sengibone kakhulu uthi ubaba omkhulu uhambele kumina inkosi la ngihambele kumina namhlanje kugula lo esinayo inyanga ezulu kungcono ngihambe ngoba ngifuna ukuyibona ihamba manje anti uzokwenza njani athi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe njengoba ngingafi nje ukuthi ubaba wathi inkomo zakhe uyifuna ngisho emathanjeni nami ngizovinjwa ezulwini imali sengiyiqoqile ngifuna nihambise le mali niyoyinika undodana womfowethu yaqoqa imali yahanjiswa yafika yashiwa kaMhlongo wahlala wangafa wahlala engafi uthe esuka wethi hayi mhlambe kufuna ngenza umphako wathenga imbuzi wakhipha isibindi wasidla wesiyalala exhawula kuthina waxhawula ngithi mina kuyena anti usuyafa yini uthi sengihamba ubona sengiyahamba kwasanga kusase yibhekelwa anti kuthe kulezo nsuku kwase kubuya isibonakaliso kuyena wabona esekuphakameni kuyisihle isihleke kusuke kusetshenzwe emzini kaNkuluNkulu ulungiswa kuqoqa udodi uthi lento yenzeka uthi ubona ubaba omkhulu uyambiza ufika uthi kekani thatha lento phansi uthi methu uyabheka phansi uyabona ukuthi hayibo indlela yathi ngiyithathe uthi ngagijima ngaya komunye inkosikazi ukuthi ngiyothatha igeja nendishi yokufaka lento uthi ngithe ngibuba bamkhulu seyicaphune ngezandla yena uthi asibusiswanga ngalelo langa wadinwa wafa uthi ke namhlanje ngibone leso sibonakaliso ke uthi kekane leyo ndo ngibambisa yona namanje sangigcolisile ezandleni zami wayese enkosini eyobuza ukuthi ngenze njani kwase kuthiwa akathenga isilwane ayoxolisa kwadlula insukwane emveni kwaloko esiyahamba emhlabeni esexolisile manje na ke sikhuluma leyo ndaba sikhuluma indaba yabantu abayinikele bashiya amakhaya lapha ngithembise indaba kaMfundisi uMbatha ungakangeni kukaMfundisi uMbatha mfundisi ngoba ngizoze ngikhohlwe abantu imisebenzi eminingi sibamba ngala isikhathi siyaphela sikhona la kwinanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni sikhona ku Facebook inanda 88.4 FM sikhona futhi ku Facebook othi sikhumbule ekuphakameni khona futhi no YouTube sikhumbule kuphakameni ningasithola khona sinaye lapha usiyabonga Xolani Sangweni
sihleli naye lapha usilalele nangu lapha ku Facebook uKhumalo Mahamotsa Mloyi ukhona futhi naye sihleli naye siphinde sibe naye umduduzi ulapha eReservoir Hills siphinde futhi la ku Facebook sesibaningi kanje sikhona la ku Facebook inanda 88.4 FM sinaye usicelo okuhle Smax ndaba zomndeni simamane siphinde sibe uZulu boy nangethi wabona uNkulunkulu ukhonza izitha zethu usicelo okuhle lapho uthi amen qhawe sekuyasa thina nje esibambela kaMlungu usilalela kwaMlungu ufana noKhumalo Mahamotsa Mloyi naye uthe kwaMlungu eMasgrave uhlalo simamane naye uthi ameni ununi ehlathi sibonga Mpungose uthi ameni Bram Dumhlongo naye uthi ameni unonhle Ncube naye uthi ameni hayi siyabonga kwehleni nabo Mfundisi nika lithu ake singeneke endaweni kaMbatha ngizosheshe ngiyiqede ngoba ngumhle siyoyixoxa ngelinye ilanga sengonika insizwa iqhubeka uMbatha ke insizwa yaseThafamas endwedwe endaweni yakonkosi kaShangase eNsingweni yayi nebandla layo ke lapha phezulu eThafamas ibandla ayisonta kulona elingeyona uMnazaretha waye athunywe ke uMbatha ewumdikoni ngoba kuzonda uShembe athunywe ukuthi ahamba ayobhala abantu abaya kuShembe bayakonikela babhalelwa ukuthi bayonikela wakwenza iminyaka ke uMbatha lokubhala abantu ngoba bebhalwa athi mase ebuya labantu bese fike behlawuliswa noma basikwe esontweni baxoshwa ngelinye ilanga ngomunye unyaka kwenzeka isimanga uthe uMbatha ethi uyihlalele lapho la ebhale khona eseNsingweni konkosi ngoba weyabhale eseNsingweni konkosi yaShangase uthe ehleli phansi kwesihlahla ayicasha kusona uthi kwafika umoya omkhulu isivunguvungu somoya uthi samthatha lesivunguvungu saze sombeka phambi kaShembe wayithola eseguqile uthi amazi okuqala washo wathi baba engazi ukuthi chaza ukuthini lokho uthi yayisimbuza le ndoda ayithi hawu mntanami wenzani lapha ehlahleni uthi cha baba ngithunywe yibandla ngibhala abantu abeza kuwe abazobika ukuze sibasike esontweni abuze kubaba mkhulu labantu ababhalayo abaphumeleli yini abayithola izinto abayifunayo ebese uMbatha cha abanye bayithola bayaphumelela wena awunalo usizo nalo athi baba nami nginalo usiza nginangane kade sashada nonkosikazi asinabatwana wayesethi kulungile ke mntana mcela abatwana ngoba uNkulunkulu uzokunika abatwana uzokunika abatwana abawu8 weseqale baqamba amagama bengakazalwa ngokulandelana kwabo bazalwa kanjalo njengoba baqambile wabaqamba amagama abatwana bakhe bazalwa labatwana kodwa ke okwenzeke la uMbatha uma esemtshelele okuShembe abangesabuyele emva ukuhambisa ilist yabantu akade ezobabhala wathe suka wengena emshungwini oyinhlangakazi wahamba nomhlangano waze wofika phezulu wahlala bamhlalise emadokodeni waze washaya isabatha kwangena inkonzo yesabatha ubaba mkhulu wavula incwadi yokuthi awugunda amakhanda wavula incwadi uLevi 11 oyilwane einokudliwa wavula zonke lezo ncwadi uthi uMbatha ngayangaza uthi wathi mekhuluma ngokugunda uthi ngacanga ukulifihla ikhanda ngoba lalicwebezela uthi ke ngaya kovalelisa ke ngesabatha sengizobuyela emva ekhaya cha sengiyahamba ke ngomsombuluko sengizokwehla ke nonkosikazi ngize kuwena baba uthi ayisivuma ke inkosi
wesegoduka kubuyela eThafamasi ngesonto wavuka waya esontweni mefika esontweni ufika kunesimayo uthi ngalelo langa kwakubekwa ikhanda lengulube awuzonza isimayo ngalo uthi basebethi mbatha namhlanje isimayo sowenziwa wena uthi wathi uyabuka wathi hayi ngeke angisayithinti ingulube mina bathi abafundi siyasibonile wena ubuthunyi uhambe uyobhala abantu awubuyanga namagama abantu obuyobabhala usuhamba nalo Shembe usungenwa ngakho ke siyakusika uthi umbatha hayi ngiwanthi ngiyangisika bengivele ngizovalelisa sengiyahamba vele wesiyaphuma ke uye lo mfundisi umbatha lo athi babamkhulu ehamba ngalo mseThafamasi nomikephi ufakana naye egundile eyidikona ngazi wasithi babamkhulu awumntanami uphuma ejele yini wathena aya ngiphume ejele wathi ngibona ngoba ugundile ya ngicabanga ukuthi uyena ngoba uyena umfundisi wayekhona ngoba wagcina sebedeki izidlo wathi yena akasahlangani meseyidekiwe izidlo ke wathi cha angisayithinti ingulube bathi awusikubonile awusashefile ungene umoya kaShembe awushefile manje wena nje ubungashefile nje ukuthi ngempela singene lento besikuthi umuntu uyoyiqeda wathi hayi singene kwathi ke ngomsombuluko wesehlaka ehlele kuphakameni wafika wabonana nobabamkhulu wayesethi ubabamkhulu lo nkosikazi wakho ufika naye ayisekho inzalo kuyena thina boShembe sokunika unkosikazi ozokuzalela izingane zo8 wayesebiza intombazane yakachiliza okuyona ezozala labantu abawu8 uyayibiza imazi nombatha wafika wathi wena ntombazane uzogana lo muntu wakambatha wasiyagana ke wesiyabazala ke abatwana waqhubeka ke wagcina umfundisi ke kababamkhulu ngelinye ilanga umfundisi umbatha uyathunywa ngiyabona ubabamkhulu wayebona ukuthi akakaboni lo muntu uthi ngubani kufuna ngimkhombisa ukuthi ngumfundisi njengalabafundisi abashile akazi ukuthi mina ngivele ezulwini useyamthuma ke uthi akahamba ubhabhadisa ngalanga ka South Coast mebefika abantu ko South Coast bamkhombisa izibe esinenyoka kuthiwa ngisho abantu ababeyimisele ngokuthi babhabhadiswe bathi mebebona ukuthi ufakwa kulezi ziba bahlehla bamakude kodwa umbatha ke wayesemlulekile uShembe ungathi uyazi wathi mbatha uyothi mufike ezibeni ukhe umsingizane otshani ungene nawo ngaphakathi khona indoda eyovuka phakathi emanzini uyoyikhwifa ngalo utshani yokuwa bese uyaqala kuyabhabhadisa ngempela wathi mengene emfuleni yayisiqhamuka ke inyoka phakathi inkunzimalanga yaphakamisa ikhanda waluma utshani wakhwifa yawa yawele emanzini yaphinda okwesithathu okwesibili wakhwifa yawa okwesithathu wakhifa isihamba iya ngaphandle kuthiwa kwehla ngisho abantu ababengezile uzobhabhadiswa babhabhadiswa sebebonile ukuthi lo muntu uthunywe ezulwini lo muntu ezinyeke zezinto uShembe ayikhombisa ngazo kumbatha ukuthi yena akayena umfundisi wosanta baleli bani uqhamuka ezulwini njengoba sihlo sithi sicaphuna nosanta baleli bandla umbathi omunye wosanta ngoba naku sakhuluma ngabo abantu abangasekho ababa namagalelo abanemlando ukuthi bafika kanjani kuleli bandla isikhathi manje sithi 5:30 ekseni amashumi amathathu emzuzu 30 minutes nje usele ukuthi siphume sihambe usuku uhlelo sikhumbula ekuphakameni nanda 88.4 FM sine voice note la othi sibone ukuthi kwenzeka kanjani la sanibonani abafundisi lapho estudio sanibonani niyaphila abafundisi nami ngiyaphila bafundisi sinilalelela
ngisemsebenzini ke nokho la ngisemsebenzini kodwa sinilalele. Yazi ngithanda inkulumo enikhulumayo uma nithi abantu abangasekho siyabanikelela ethempelini lapha na ekuphakameni ela abantu abangasekho. Hawu intambo yethu yasihlupha nje. Bafundisi sinilalele la ngisemsebenzini ke nokho la ngisemsebenzini kodwa sinilalele. Yazi ngithanda inkulumo enikhulumayo uma nithi abantu abangasekho siyabanikelela ethempelini lapha na ekuphakameni siyabanikelela abantu abangasekho ngoba abasahleli ezibayeni nasemsamo. Ngiyayithanda leyo nkulumo kodwa ke umbuzo omkhulu uthi njengoba ke njena ke ukuphakama sekwahlukana kaningi kangaka ngithi sekwahlukana kaningi kangaka mhlambe sibanikelela kuphi mhlambe ikuphi lapho sibanikelela khona. Ngiyayithanda indaba uma nichaza indaba yabantu abangasekho ukuthi abasekho ezibayeni nasemsamo ngoba kumaNazaretha sekudume kakhulu ukulanda imphefumulo yabantu abangasekho uzoyifaka emsamo. Kuthiwa kukhona ngisho amaNazaretha angenisa abantu abadala. Ngiyayithanda ke lento uma niyicacisa. Mina ngikhule ngaphansi kwenkolo yobuKristu. Ngikhule ngaphansi nje kwenkolo yobuKristu kodwa nginakho kakhulu ukubuthanda ubuNazaretha. Ekhaya ngikhule kungahlatshelwa amadlozi izingenziwe izinto zokuhlabela amadlozi nokubuyisa abantu asebashona. Yingakho ngilithanda nje lolu hlelo. Ngiyabonga uSangweni lokhulumayo. Ngiyabonga ikakhulu. Awu siyabonga kuSangweni. Siyabonga kuSangweni. Hey uMfundisi asibonge nokuthi incingo zethu ziyasebenza namhlanje nama voice note siyakwazi ukwathola. Khumbuza abalaleli abanye ukuthi inamba sestudio ka WhatsApp sebewuzwile kuyasebenza. Ngempela ama voice note yakwazi ukuthumelela inamba 060 4650345 060 4650345. Sibonge kakhulu Sangweni ngale voice note osithumelele. Unombuzo Sangweni. Unombuzo. Kumela unike la. Wathula mfuni. Cha bengikhona uSangweni unombuzo. Yes. Eke ngikhuluma eqala indaba yomsamo. Hayi kufuna siyiqondisise kahle. Funa siyiqondisise kahle. Khona la ithi khona uShembe imbombo zokhothamo zithobisa wena. Imbombo zokhothamo zitholakala uya emsamo. Kodwa emsamo usukungayi kokhuluma nabangasekho. Usukuya ethempelini lasendlini lapho kunganyatheli nombani khona uyokhuluma noNkulunkulu ukuthi abathinte yena. Eke silungiselena ke le yokuhlaba. Singakafiki ke kuleyo kuhlaba Mfundisi. Kade sikhuluma manje nomwandla uthi khona izinto uShembe ayikhuluma nazenza nathi azenze njengale yaseyibayeni njengoba uSangweni be uShembe wayazi ukuthi kuzohamba iphele ibaye. Ingakho esiqhamukele nendlela kwase noNkulunkulu wamthumela kwase kuvula izulu. Abantu abangasekho basebesho bethi dede singene sazivalele namhla vuliwe amasango bangene ezulwini. Wayazi futhi kuzohamba kambe nembombo zokhothamo iphele namhlanje kuphakanyiswa imbhede makwenziwa umsamo. Kubekwe lapha khona la kulo 2 room esihlala kona. Asibesenze 2 room, khuluma ku 2 room, ya ku 4 room, 2 room la
kuthiwa yenza wona umsamo khona la kwenziwe la kubekwe lapha yabona lento sifana nalento amandiya uhlala ubona kuphephezela amaflag bese kuba nomsamo amandiya nalemsamo yawo namaduku bathi god lamp bese nalezi manje ke njengoba ingasekho izindlu zezizulu nje sihleli la imjondolo sonke kwenzeka kanjani mhlambe inkinga ukuhlala emjondolo ngikhulele kuphakameni ngashaya insimbi ngiye ngayixoxa lento ukuthi bokuba khona amadili enzelwa izingane eyingasekho nezikhona naleyo futhi asikakayikhulumi kahle ngifuna ukuyikhuluma kahle ngifuna ukuyikhuluma kahle ekuphakameni emadokodweni kunabantu abashadele khona bamula khona benza zonke izinto khona kungekho umsamo yini eyadala kulunge ingoba bokuyisemzini kaNkuluNkulu emzini oyingcwele nazo ngakho ke akaze bokuphunywa kiwe esigcawini kumula intombi kodwa bokufika kugidwe igama lobuNazaretha uma kumula intombi nazo kodwa kuhlatshiwe ngifuna ukugcizelela kodwa kuhlatshiwe ingakho ke kukhona ukuthi uma uhlaba uyiNazaretha kufanele kufike umshumayeli azobusisa isilwane ngoba azosithandazela okufuna sikulungise ukuthi kusuka kungezodla abalele usuku uqoqa abantu abazokwenza umthandazo abazokulekelela ibona abadlayo laba ya abadli nanku ke futhi angazabusa ngweni ngimbuzele ngoba indaba la ehlabeni uyamuza usangeni uthi ngikhule mina ekhaya bengahlatshelwa abantu abangasekho now indaba isekutheni ke uma uhlaba uthi mawuhlaba uthi ngihlabela nina bosibani hayithi uthi sihlabela ukudla manje ukuthi isikhathi udirector lomhlatshelo wakho sewubusisile umshumayeli ubhekise kubani ubheke nokushisa impepho uyabona abanye bayishisa uyabona kufuna sazi iqala ukuthi umuntu umeyibusisa isilwane uthini nazo uthini umshumayeli umeyibusisa isilwane uthi umshumayeli umeyibusisa isilwane inkosi kubusise umphefumulo wakho awuhambe uyokhuluma indaba yala uthunywe khona ngoba lenkomo ehlatshwa izofika ibuza ukuthi nje ubula nje wenzeni le ngikhuluma ngoba ngiyibone kakhulu ngakubalela abantu abashade ekuphakameni akaze bebe nenkinga abamule ekuphakameni la okuchaza ukuthi umsamo akukhona la behlala khona kodwa umsamo indawo yokuxhumana noNkulunkulu uma kukhona inkinga abanayo ufuku uguqe khona futhi abahlali khona ngicabanga ukuthi usangweni ngoba bengibuzela yena ke manje uyayizwa ke lento mongayizwa swangeni uzophinda ophinda phone kodwa nje kufuna khona inamba nenamba ke izosala inamba kodwa abahlali emsamo shidi any topic nje ngokwayo sivule usangweni sisikhuluma abahlali emsamo ila uguqa khona mhlambe Mfundisi asenze kanje uthi uShembe abantu uma usuhambile kwenziwa njani kubantu abangasekho ngoba naye une procedure phela yakhe ayishilo njoba sike sibone njoba uyamuza usangeni ukuthi uyayizwa leyo kunikela kodwa usazomphendula ngoba uyayizwa ile ayizwa kahle kodwa unenkingi yokuthi ibandla lamaNazaretha sehlukene kaningi uzonikela kuliphi la khona kufuna uqaphela usangweni ukuthi ibandla lamaNazaretha lihlukene kulona iphuthu ukuhlukana washo umnikazi wathi lizohlukana asho ukuthi singabe sisanikela umunikela into esemqoka konke unikele kubani into esemqoka ukuthi uNkulunkulu ngoba umnikelo unikelayo kufanele ukhulume ukhuluma ke ukhuluma noNkulunkulu awukhulumi nalo ohlele esihlalweni nazo awukhulumi nalomuntu mawufikile lapho afica uMfundisi uMhlongo qhubeka imbenge phambi awukhulumi noMfundisi uMhlongo umnikelo uthi ungakasuka ekhaya abesazi uNkulunkulu uyanikela kodwa konke lokhu kuya ingakhethi inkosi ilanga anoyilandela iminikelo yenu ngeinhliziyo ingakho usasho njalo nayo Thabo nakho ukunikela
Ayikithi manje umuntu ongakholwa ongazi ngendaba ubuNazaretha ufuna usuyonikela. Nakhona kunemicibilisho yakhona. Ngoba yathi unikela ngemali. Nakhona kusayisihlongo okwazi. Usafanele ngelanga kwengena ukuthi ukhethe nje lomnikelo ubeke eceleni wenze njani. Usuke ekhaya wenze njani. Uzuyofika embengeni yabo it's a process. Ngoba uyabona imnikelo umuntu uzovela nje ashintsha imali eTexini uZumfundisi athi bofika unikele uyawuphosa umnikelo kanjalo yabo kanti nakhona kunemicibilisho yakhona okufuna ilandele kumele nakhona ilandele ngoba ngifuna ukutshela abantu ukuthi uShembe konke wakusho uShembe uthe umuntu umebhobokihlo kunomnikelo onikele lihlo umuntu umenqamuka umlenze eshona enqamuka umlenze kunomnikelo onikelela ofakelwa lowo mlenze umuke namanzi umuke namanzi uyakhishwa emanzini ngomnikelo oyihengile kunomnikelo owenziwayo yonke lento kufanele ngeyilanga sihlalele phansi umnikelo isihlongo Mfundisi uselapho ngoba usangweni ukufanele insizwa kade ngihamba nayo izolo isiyangixoxela kithi hey wethu abongichazela kahle ngalento yobuNazaretha ayi mina sengibahlulile sengihambe ngahamba balobe bengibalesela ukuthi kufanele ngifake ngibuyisa uma ngifaka abantu abangasekho ekhaya manje nginenkinga la ukuthi kanti lento abanikele yazi ngitshela umuntu ongalona iNazaretha uthi kanti lapha kaShembe sekhamba kanjani kanti lento ukuthi abanikelelwa yini abantu abangasekho kwathiwa manje angibalande ngizobafaka ngithi mina ngizobafaka angithi sihlale emjondolo kuthiwa abalande bazofakwa ekhaya uhlale lokushini lo muntu manje unale nkinga uyabuza ukuthi kanti ingakho ngithi mina mhlambe kufanele siyicacise ukuthi uShembe wathi ngoba phela une procedure uShembe ukuthi abantu abangasekho balungiselwa kanjani indlela yabo esho njalo ikhumbula itshubalo yamkakhawula ithi angazi yini noma nimkhumbule yini umkakhawula yes ukuthi wahamba kanjani waphelela kwagcina sizomkhumbula kanjani ke samaNazaretha umngamkhawula sonke ngaphandle ukuthi simnikelele sizomkhumbula kanjani ke umathi samaNazaretha ukuthwala ndubabamkhulu sizomkhumbula kanjani ubaba uDlomo samaNazaretha ngaphandle ukuthi simnikele ingakho ngithi iyangixaka lento uma isikwazi ukuziwo abantu abangewona amaNazaretha bathi bayayizwa kodwa baxakwa amaNazaretha no bathi siyayizwa le eshiwo uShembe kodwa amaNazaretha athi asenze kanje yinye ngayizwa kahle mina eyokuthi umuntu afe kufanele ahambe ayezolweni bese ethi ngiyambuyisa ngizomhlalisa ekhaya angimind ukuthi namhlanje ngibiza abafowethu bonke sokhumbula yena wayesimthanda kodwa hayi ukuthi siyambuyisa simlethe ekhaya la sona khona iminyaka yonke usebenzela ukezulwini sesiyambuyisa simletha and ayikho confusion ngempela enkulu ebuNazarethini ngithi ngicela mina bengihamba nomuntu izolo ongelona iNazaretha bathi bayamuza uShembe ngoba uthola Thabo incazelo engafani bathi abantu siyamuza uShembe amaNazaretha siwezwa siyamuza uShembe ubuza mina uthi hawu kanti umthetho wakhona uShembe akashongo yini ukuthi abantu abonikelele siyahamba ke thina sithiyonikelela abantu masifika lapha sithi yobanikelela athi amaNazaretha babuyiseni awu uthi manje isiyangiconfuse mina lento ngithi mina hawu angithi Thabo yebo le ndaba le kaNonkulisa ngeleke sayiveza eyichaza yena ukuthi le moya istrika kanjani ngokuthi sithi sihlabela abantu abangasekho kanti akhumbule ichaza ukuthi imoya ikwazi ukustrika kanjani ithi siyakwazi thina ukuyothwebula isithombe somuntu wakini emathuneni sivele kuwena ngamaphupho sithi bese sithi thina muhlabela mina nango manje nonkanki njengoba uMfundisi ade ifunde incwadi uthi lo muntu lo wagwetshwa uNkulunkulu uthi uyababona abantu ekhaya yabo kusho yena uthi ngiyababona abantu
okubuhlungu nasekhaya ngabona bengenzela umsebenzi kodwa ihlamvu lami lilenga lodwa emsami ngoba mina ngisabhajwe la esigodini sosizi. Umfundisi yabathi olunye udaba uyabona indaba enkulu la Thabo yinye ile yokungapheleli ngoba yonke lento yenziwa into eyodwa ukuthi asikwenzanga konke uShembe wathi asikwenze. Awukwazi ukubalekela lezi zinto ubungayenzanga inkonzo. Asikhuluma iqiniso. Ungayenzanga inkonzo kaMahlukanandlela ngoba kufuna uShembe emethenza inkonzo kaMahlukanandlela wenze ukuthi ubatshela sengiyahlukana nani. Asibatsheli ke thina kodwa ushilo wathi asibatshele uthi ngisho noma kuthi uyintandane ngiyokhipha ingilozi eyogada ngisho njalo. Manje la sigadwe yiphiki ingilozi kulabantu abalele uma singakwenzi. Mfundisi ukhuluma sigadwe yipi? Ukhuluma indaba enkulu ukuthi khona abantu abayintandane. Yeah. Lo muntu oyintandane mayihamba kuphelile nje ngaye makwenzeke ehamba. Uzokwenzela ubani emcilikisho le emngaka. Ngoba phela ibona abathemba ukuthi thina ke sele siyomkhumbula ubani uyongikhumbula ukuthi sikhumbula uThabo la uhamba uye lapha embengeni ufike unginikelele mina okuhle uThabo wayeyintandane wayingenabani ozomnikelela kodwa nina enikhona amaNazaretha ngoba bese ngumndeni wenu nina nizongikhumbula yabona okuhle njalo Thabo ngicabanga le ndaba ukuthi nezifungo cathi zingasiza lapho ukuthi Mfundisi wenkosi wena oyobothi noma ngiyaphaphalaza izifungo lezi zobuNazaretha izifungo lezi zika 24 zika 23 14 no 25 zingeyisizeni lapha ekukhumbuleni amaNazaretha adesamba nawo kakhulukazi lawa angenabani okubakhulu baba zingasiza kodwa ilento engiyibuzayo mina ukuthi uma ungacheliwe ngentelezi yamabutho uvikelwe yini intelezi yala inkonzo kaMahlukanandlela singakukhuluma konke intelwa nalabantu yila madimoni ayahamba noyise ngqina manje uyabangwa futhi akwazi ukuyihlukanisela ingakho uShembe yenzani uthi ngiyokhipha ingilozi yogada sigadwe yipi ke esizodalula sikwazi ukuthi sithi asihlabe. Yabona Mfundisi leyo lokumngayo nje lokugida phezukwayo futhi impela ngathi yokugida kuze kuphela unyaka. Iqashe abantu abenza inkonzo kaMahlukanandlela bese bethi ke angisabugaya utshwala ngoba wenza isifungo lapha. Ngoba wenza isifungo lapha. Manje thina vesa siyakhetha inkonzo yasekuphakameni. Wafika phambili. Sangabe sababiza abafowethu sasigiya nabo. Thina sihamba imigcaco ufaka ibhesho ogida ngale emgidini ufaka kuye nalo emgcaco. Insizwa kade ngibhenga nazo. Kade ngihamba nazo la sishama vosho imuphi lo Shembe wazi mina sayibiza ngiyica imuphi lo Shembe wazi mina ozonginika ingilozi ngingayicelile isikhathi la imzuzu 12 minutes osalele manje ukuze siphume ohlelweni sikhumbule kuphakameni nayi i-message futhi la ku WhatsApp we-station ngiyakubingelela msakazi ngibingelele nehambezi zakhe e-studio ngicela ukubuza ukuthi umhlambululo ufanele yini ukuphatha imicimbi njengokungcwaba nokubusisa isilwane esizohlatshwa asibusise ngiyabonga ngisenanda ngicela ungazisho angazi ke la umhlambululi ngokomthetho wala ekhaya akakhuphuka bomshumayeli ngoba uzoshumayela ngelilanga ashumayele ngento ngicabanga ukuthi mina ukhuluma ngesono sami akakhushulwa umhlambululi umthetho wakhe ugcina njengomhlambululi akashintsha bo okunye akayi futhi kobusisa isilwane ngoba umhlambululi uthwele zonke umshumayeli umuntu wenza leyo nto umhlambululi nje akakhohlwa kodwa mhlambe Mfundisi ukusicela ukuza ukuthi umuthi akakhushula mhlambe akuzi ukusidida yini lokho ukuthi kube ngathi kunama rank mhlambe egcotshweni angazi akhona phela ama rank akhona ama rank nje obumhlambululi akhona ama rank ngoba umhlambululi irank wena uhlambulula abantu okudala unganikwa inkonzo ngoba wena uzodideka ukuthi hey omunye wakwabulala umuntu bese ngithi mina kade ngiyovuma kuyena umhlambululi ngomthetho akanikwa inkonzo ngoba uzogcina ekhuluma into ezothinta mina kade ngiyovuma kuyena hayi izwakala kahle nabashumayeli sibonge kulombuzo la kumlaleli wethu ngithi kubheka la hayi awukho omunye la ngibheke nala ku Facebook page ukuthi akekho yena ozosala ngephutha ngoba siyaqoqa manje kuyaxoxwa
sekubhekwe indlela seyibheke emakhaya sesobonga komdala weinsuku okuyena obesithumile lapha estudio ukuthi sizobheka lo msebenzi wakhe. Uyabona Mfundisi ukuthi lencwadi lethi abokuqala bokugcina bokuqala ngathi iyafezeka khona matuze. Abantu abalalele manje uzothi mekhetha inkosi ebesenza inkonzo yamahlukana ndlela abese yakushaya. Ingani lento engisho ukuthi ithi incwadi abokuqala bokugcina bokuqala. Olalele ongelona uNazaretha uyezwa manje ukuthi mangifika uzofuna lathi ngezwe mina kuthiwa kunenkonzo kamahlukana ndlela iphi ngifuna ukuhlukanisa manje bese kuba nenkinga ukuthi lo uzokwenzela kanjani inkonzo kwamahlukana ndlela kwayena kayenzile. Angithi manje kuya lapho wethabuthi samaNazaretha nje ubusho ukuthi usenze i-review yemission kaShembe ngomthetho befanele sibuzana ukuthi samaNazaretha umjikelele ngabe sikhuluma ulimi olulodwa yini uma sikhuluma ulimi olulodwa olukaShembe yini fanele siyibuze lokho ngoba senze i-review phela. Uyabona ilento engishoyo lento ngizolo ngishilo uzobengadideki abantu ngizolo ngishilo uma thina singezoyenza lenkonzo kamahlukana ndlela asizophumelela asenze yona kuqala noma ungenalutho ke sikhohlwe kwenzela ogogo ke senzele kamahlukana ndlela ukuze uShembe akhiphe ingilozi ngoba mase uyenzile uthi ngikhiphe ingilozi yokugada uthi ngeke kusaba intandane hey manje siyobikela yona ingelosi ihamba nawe kubiyona manje ekwenzela izinto manje thina sibekela labo kuthiwa mama babonayo uMaNazaretha ibona sebebaningi phela ungibuze kanjalo umuntu uzolwathi hey sakhona labo mama labo uthi uyafika lapha ya uthathwe manje umkhulu amaNazaretha asethi thokoza gogo mayibingelelayo kodwa ke ngimtshelile ngathi mina hayi uma ethola ithuba akolalela usikhumbule kuphakameni ngizomnika futhi nenamba kaMfundisi uMhlongo uzokwazi ukuthi amchushise kulenzuka ayike yabhekene nayo ngoba uthi uthi mina sengibahlulile uthi ngisabathenga ngala ngithi ngiyonikela hayi kuthiwa kufanele ungenise abadala akuphelele manje Thabo ukunikela kuphelele fanele uthasisele ngokuthisa angithi ibandla futhi ibandla lithunjiwe ngoba manje usuthi yonikela ufika umuntu akuhlolele angithi kwabona labantu okunikelwa kubona labo gogo sokunikelwa kubona bafuna benza imali labo gogo kwenziwa imali kuyahwetshwa manje manje ngoba phela uma kuhwetshwa kweMfundisi ukuthi kune-prize ithize uma wena ke ufuna uShembe ke ungena mali etheni futhi ngeke umthole awukho mahala Mfundisi ngeke umthole hawo Bizo 4000 sisendaweni kaBaba Mkhulu ake ngifunde la encwadini iCatechism elabhalwa yena uBaba Mkhulu kunesihloko la esithi amadlozi uye 8 mawufika lapha ku8 kunesihloko esikhuluma ngamadlozi lesihloko esikhuluma ngamadlozi sithi umbuzo ke lo iCatechism bayalaza abanye ukuthi libhale kanjani imfundiso neyafika noShembe kulesizwe sakaZulu ethunywa kusona ethunyelwa nguNkulunkulu impendulo imfundiso enkulu efike noShembe phakathi kwalesizwe sakithi ngeyokuthi uma sikholwa noma sithandaza masokhumbula obaba nobaba mkhulu namakhosi ethu angasekho singababizi ngokuthi bangamadimoni masibakhulekele kuNkulunkulu aze abakhumbule 81 umbuzo uNkulunkulu abakhumbule enzeni ngabo impendulo abathethelele ezonweni zabo abazenzayo bese semhlabeni 82 uma sebethethelele sobona ngani thina okuthiwa masibakhumbule uma sithandaza impendulo siyobabona ngokuthi uma sibaphupha noma besigula bese siphila basenzele izintanhla 83 babizwa ngokuthiwani abafile uma uNkulunkulu sebathethelele ezonweni zabo esibanxusela ngazo babizwa ngokuthi bangamadlozi amahle kithi umbuzo
kusho ukuthini ukuthi umuntu ufile ulidlozi? Ukuthi umuntu uyidlozi kusho ukuthi bayasibheka ukuba singavelelwa izingozi. 85 sifanele umbuzo, sifanele sikhonze bani phakathi kobaba noNkulunkulu uma sithandaza? Impendulo, uNkulunkulu kufanele simkhonze ngokumdumisa nangokumthanda. Obaba abanamandla okuba basibheke uma bengathunyiwe nguye uMvelinqangi. Lokhu ukuthi uMvelinqanga igama ababembiza ngalo uNkulunkulu okhokho bethu. Nakho nayo ke indaba amazwi kaShembe lawo siwafundayo. Umthandazo kuyihlanganisa noNkulunkulu encwadini yomncwabo nawa sufunda. Ukuzihlanganisa noNkulunkulu nabakini uma uthandaza ubothi Thixo wamakhosi onke akithi ohlanga oshaka nompande nawezihlobo zonke Thixo womuntu wakho uShembe owamthuma phakathi kwethu bese uthi ngilapha mina ntandane kabani usho uyihlo lo yihlo omkhulu. Uyabona Mfundisi isikhathi asavuma sizoqhubeka nayo le ngesonto ezayo bese indlalela thina masifunda kanje wena ozobusa uhamba nayo kahle ayisihlangene wena hayi ukuthi ngiyibonile ukuthi inembuzo ngoba nayizolo ngithi mina ngibuze umuntu engelona iNazaretha wangibuza ngale ndaba manje ngiyayibona ukuthi yabona le nto le uma sekusuka umuntu engelona iNazaretha ethi hey nakho ngididwa amaNazaretha kwenze njani asivalele seni isikhathi 3 minutes to 6 manje sesiyahamba. Ake sivalelise ke uNkulunkulu methanda siyobonana ngesabatha elizayo. Inamba yami ithi 06 uMfundisi uMhlongo lo 060 61 31 515 060 61 31 515 uMhlongo wasenhlangakazi la izalwa khona. Manje isikhathi sakulusekile inkosi mayivuma sibe ndawonye futhi nangesabatha elilandelayo. Ngiyabonga. Amen. Masibonge nakho ngidukelwe imbongi manje imbongi kulezi insuku madoda kodwa imbongi isigilani kodwa ngayifosa lento namhlanje imbongi nje isigilani sathi sayifuna imbongi yethu yabaleka umthando azuyithola imbongi iyasibalekela hayi akusena nami ukuthi wakasambothi ake ngivalelise ngithi umdali mayivumile ngesabatha ezayo siyophinde futhi sihlangana ohlelweni sikhumbule kuphakameni tshela abangazi ukuthi abadownload i-app yenanda 88.4 FM lapho bekhona nje bazosithola inamba yami 076 054 3833 Nkosi yomusa inibusise. Amen.